laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa istanna bi sunnatihim wa salaka tariqahum ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. walli fiiɗo on yo Allah yurmin mo yurmina karama ko ɓe yurmin dinna en enen e maɓɓe o maaki no jeya e ko haana gomɗineede hoole fiɓe gomɗingol wonde Allah towuɗo atla'a o ƴellintinni nabiyahu annabijo makko on sallallahu alayhi wa sallama ala ma yakunu e ko wonata kon ko wonoyta kon fi ummati ka mofte makko ɗen ila yawmil qiyamati ha ñande dargal. Atla ko addugol holla, ƴellintinnugol. Andi ƴellintinnugol itta ko ƴellitagol, kaari ƴellitike, o ƴawi ha o ƴellitike. Sa woni ley haray ko wontiri dow gaakon tonin ton a yiyata. Sa ƴawi so wasi ko fello si an ley ƴawunti hara no woodi buy ko woni ka dongi ko arena. Sa ƴawi non ha a yi'oyi ɓe innayi ittala'a aw tala'a. Gomɗingol wonde Allah no humpiti nelaaɗo makko on ko wonata e nder mofte makko ɗen haysina fow kono buy Allah no humpitimo andinimo wonde mofte maɗen ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗay ɓaawo ma. Ko wirni kon ko waɗali kon taho ɗum koko wiyete koko wirni, koko hucci, ko andata ɗum wo ko Allah. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. kono imo suɓo kadi jiyaaɓe makko goo o andina ɓe o humpita ɓe yoga e ko wirni kon ko araali taw. Imma ko arete zamanu mo hewtaali ma ko waɗoyta ɓorde ka neɗɗo maayi ka kaburu makko haa immitagol haa darngal ngal haa ko feƴre ton kon fof ɗum fof ko wirni. Allah humpita yoga e jiyaaɓe muɗum ɗum ɓe o suɓii ɓen. Asharhu fi laɓɓingol ɗum ɗo annabiyu sallallahu alaihi wa sallam la ya'lamul ghayba. Nelaaɗo o anndaa ko wirni kon dey gandal mutlaq ko ɗum Allah wi en ka deftere makko. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأن غيب مطلقا ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب أو ولا أحد الدمو والنافية للجنس تماما. وناك دي هاي غوتو إتا غورندين عندي كويرني فيو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. wi'u anda ni wonɓe ka asama ɓen ni wonɓe ka leydi ɓen ko wirni kon si wona Allah. ɗo woni lasli o won lasli on tagorne hay goto anda ko wirni. wal ghaybu ma ghaba anna ko wiyete ko wirni koko wirni en kon ko en yi'aali. fil madi woni koko feƴƴuno ko wanno ado en jibineede. wa fil mustaqbal ma ko arata yeeso kon taw ko hewtaali. fa nahnu la na'lamu enen en annda ɗum dey. lakin al anbiya'a ko wontum annabaɓe alayhimus salatu wassalam julde e kise woni e maɓɓe
yutlihumullahu allahu no ƴellintinnaɓe ala shay'in e hunde min alghaybi ko wirni ko hunde e ko wirni wona ko wirni kon fowde li ajli maslahati da'wati ila allahi subhanahu wa ta'ala ko honnon allah waɗita ɗum hollugol annabaɓe ɓen yoga e ko wirni ko fii nafoore noddugol e allah si tawi ɓe andali ɓe sertali e yimɓe luttuɓen hay fuy ɓayde yimɓe jaɓataɓe gomɗinde goy onon hay hunde ko ɓurɗo men ala ko waɗɗon kon fof meɗen wawi wadde ko be goɗɗum go adde mujisaji goo ko tawata ɗon ɗon wonayi dalil he o dey o waɗi ko en fof en wawali wadde o andi ko en fof en andali yo ɗon haqqille ƴettayno he awa jaɓanen onan wa min nuno e ɓe annabaɓe nabiyuna annabijo men on muhammadun sallllahu alayhi wa sallam fagadi atla'ahu llahu gondi allah ƴellintinnimo hollimo ala shay'in e hunde min almughayabati e wirniri fa akhbara biha nelaɗo humpiti ɗum o wowli fi mum sallllahu alayhi wa sallama li ajli maslahati l ummati fi nafoore moftede qala ta'ala allah on towɗon o wi alimul ghaybi mo sifora hoore makko o inni gando ko wirni kanko allah fala yudhiru ala ghaybihi ahadan o feññinanta ko wirni kon ahadan hay gooto o ƴellintinnata o holla ko o wirni kon ko o suuɗi kon illa man irtada si wonamo o weltori min rasulin imo denulaɗo ɓeɗo itintinna yani allah ƴellintinnata holla ko o wirni kon hay gooto sinamo o yiɗi immodenula ɓen o hollamo ɓeɗo ko o muuyi kon kadi wona on ndema kadi ko fow illa man irtada min rasulin ay fa inna allaha tabiti onde allah yutli'uhu himo ƴellintinna oɗo mo o yarli o yiɗi o ƴellintinna mo ala ma yasha'u e ko o muuyi kon kanko allah hollugol mo ko wirni kon subhanahu wa ta'ala kono sina ɗum annabajo on tun kanko tun e alhaali makkon o wawata andugol ko wirni dey allah non no suɓo e koddoriye makko on o ƴellintinna annabajo makko goo e hunde wirni nde o inna ɗum ɗo ko ni waɗiroyto nani wonde annabajo on harano newna yo hollum ɗon yimɓe makko ɓe wonde hara ɗon noon ko beru makko kanko tum masalan o wi sen piyi misal joni kana rasulu sallllahu alih wa sallam yamshi ñande goo nelaɗo hara mo seenoda e sahabaɓe go ɓen yamshi ma ashabihi mo seenoda e sahabaɓe makko ɓen fa marru bi gabrayni ɓe rewi takko gabruji ɗiɗi kala nelaɗo maaki ɓaada yi gabruji ɗin o maaki innahuma ɓeeɗo surraɓe ɗi gabruji ɗo ɗiɗi la yu'adhabani hiɓe lettede koko wirni noon ka sa ari e gabru foti ulfitaki andata ko nderto hay so ulfitike a yurnike ayyata hayso mo lettede andata ɗum ka koko wirni noon o maaki ɓe ɗiɗo beliɓe ɗo ɓeeno lettede assahabatu ma sha'aru anna sahibayn hadaini alqabrayni yu'adhabani ɓe sahabaɓe nelaɗo kamɓe ɓe so'ali sha'aru so'ugol sha'ara ɓe so'ali ɓe miijaki ɓe andali few wonde wonduɓe ɗi gaburuji ɗo ɗiɗo lettede kamɓe ɓe andali ɓe rewɓe feƴƴiɓe mo landike ɓenne mene men andade ɗi gaburuji ɗo wonɓe ton ɓen ko ɓewna waɗede mene men anda so ko wirni lakin allah ko won tun allah atla'a rasulahu o ƴellintini nulaɗo makko sallallahu alih w sallam ala ta'dibi
almayitaini e lettegol ɓeeɗo mayɓe ɗiɗo ka gaburuji maɓɓe. Qala o maaki innahuma la yu'adhabani, ɓe hino lettede kamɓe ɗiɗo non. Timmo dadi son wama yu'adhabani fi kabiri, ɓe lettiraka no fi hunde jande, mana ko ɓe lettiraka wona fi hunde mawnude tawata nde wela tertade. amma ahaduhuma fa kana yamshi fi namima, amma goɗɗo e maɓɓe kanko golle makko ɗen ko waddirgol yimɓe ɓen eggugol haalaji bonɗi, ko oɗo wowli e hoore oɗa e ɓaawo makko o ƴetta ɗum o naba o inna he sa andu hande kaare ko ñalloma wiide o sañña ɗon o ƴetta ɗum to kadi o addaga o naba o artira. wa amma al akharu fa kana la yastanzihu min al bawli, riwaya goo la yastatiru min al bawli. amma ɗimmo kanko ko honɗum wonno ella makko on ko o laɓɓintinnatano ko si o hibbi ndiyam, so o bawli o laɓɓintinnatako carkalanni o honka watta ka nder sak feƴƴa kadi yo sintu toon no gerdi o. nokku goo wi o suuɗatako o wirnatako nde mo hibba ndiyam, tawa e sagataɓe no dari o ɓayno pooɗi ante muɗum noy par yani no faamirte noon e aadaji woɓɓe goo wonde gorko si yi awra gorko ɗum na ella, ko ɗum waɗi a taway e woɓɓe goo yani ka bawɗen hiɓeteɗon hara no waɗna ɗum hoy wa keesoy ni ka aéroport ji ka liéji public tawa no watta no dari tun no ɗum anno aɗa wallahu musta'an. nelaaɗo men sallallahu alaihi wasallam si tawi no o yahi hara ka burude o yahi huntugol haaji makko kana yub'idu almadhhaba, o yahayno ha o waɗi to hara goɗɗo yiyatamo few simo huntude haaji makko. o wi ɓeeɗo hiɓe lettede ko sabu ɗum ɗo ɓe lettira. awi hada ɗum ɗo mimma atla'ahu llahu alayhi, ɗum ɗo kono jeeya ko Allah hollimo ƴellintinnimo e muɗum e piiji wirniɗi. wa hada min khasa'isi ar-rusuli, ɗum ɗo ko e hertiɗe nulaaɓe ndey alayhimu salatu wassalam, julde kise woni e maɓɓe. ka goɗɗo goɗo wonɗo e hiitagol awa menen awa hunde kaari waɗay de nde hitande ɗo o hitande hunde kaari ɗum wiya ɗum waɗay wona himbir giigira hiito wowla piiji ɗuuɗuɗi ɓe wi ɗuuɗa haala wonde hawra e goonga. si wonti hottike piiji ko watta kon fof ñande go goɗɗum hawra e ɓen he darande ko ɗum ɓe makuno waɗi woɗen joni hikka lamɓe maaya nde hitande woni arata lanɗo maayaali, ɗum hoolataake hannde kadi duwaka hooleede. wa atla'ahu llahu ala ma yati fi lmustaqbal, Allah ƴellintinni nulaaɗo mum on ko arata kon yeeso hewtaali. wa akhbarana sallallahu alaihi wasallam an ashrati as-sa'a, nelaaɗo humpiti en o yewti en fi maandeji darngal. akhbarana anil fitan, o humpiti en kadi wonde fitnaaji aray saanga adna on ɓattoto lannugol, fitnaaji aray warindiro aray e mooɓirgol jawle no dagore no harmiri waɗay, heɓugol giɗo hara ko fi Allah tun ɓe yiɗidiri fanɗay, heɓugol mbuuɗi laaɓuɗi tun fanɗay. o makarno en piiji ɓuy min ajli an nahdara fiyo en rento wona haafa hulen an tudrikana nde hewtata en hadihi l umuru ɗi piiji ɗo, fanakuna wonen ala bayyina, wonen e hoore dalli hara ɗen anndi yen eɓɓindi ko ɗum wasi o makani en ɗum. akhbarana o humpiti en ɗum ɗo li maslahatina fi nafoore meɗen min nahiyati tahdiri fiitelen sengo rentingol ngol li ajli an na'khudha hidrana, fiyo en ƴettu rentorɗi men ɗin, en ƴettu précaution, en ƴettu en wonu hiwiɓe rentiɓe he ene fitnaji waɗi nde laaɗo maako ɗum. si nani fitnano e nokkure wota yahuɗo fami ala yaade de
nelaɗo maako no aroyi fitinaji waɗa e hunde ka ni e nini he aɗa e rento nani te adamu koye ɗum nani fiyo e rento قال صلى الله عليه وسلم لنا ماكي وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة جاءكو ويرني كو هم بطنو إن فيه الرنتو وماكي سرتو يي مفتدو ها pecce capanɗe jeɗɗi e tati o wi ɗen ɗon pecce foppu naatoya yiite sina feccere wootere ko nden ɗon tum naata aljanna ɓaawo landama ko wonɓe woni nden feccere ɗon o maaki ko wonay ɓe e diina kami woni e mum kam fewnuɗo min e ɓe sahabaɓe an ɗo kala jokkoyɗo diina tawi diina ka o jokkoy kon jokkoy on tumati sanga ɗum ɗen pecce pecce waɗi feccere nde ndaron tawɗon kañum ko sifa diina kami woni e mum kam min fewnuɗo no mi rewirta ni Allah fewnuɗo min e sahabaɓe an ɓen ko ɓen noon daɗoɓe o lutti kon fof naato e yiite la ilaha illallah hay si luttoyta kono mettoto wona ɗin feddeji no fof luttata ka yiite koy sodde mari imanu ko fanɗi wo ñande go imanu makko nafaymo o ina jaka batti mi gomɗinno ko kum fanɗi o kono wonde ara e leeti wonde ara e neeɓi Allah dandu en hada ɗum ɗo habarum minnu ko khabar humpitande immorde makko kala sallallahu alaihi wasallam annahu wonde ko hani andugol kon so yahsulu heɓoyto iftiraqun sertugol fil ummati ka mofte wa hasala ɗum waɗi kama akhbara wana humpitiri noon sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo ko o makiri ɗum fiyon ɗum min ajli an nuthbita aw an nathbuta ala alhaqqi fiyo en tabutu e hoore goonga wala nadhhaba almukhalifin haran yaadal e lundiɓe ɓen ko o makiri ɗum ɗum na niitugo o makiri ɗum o makide e mofte anndo serta waɗa pecce capanɗe jeɗɗi e tati ɗum na tindi e taali tun na haala ma'ana muɗum ɓaawo sahabaɓen anndi ɗum anndi ɓe hulu e nelaɗo capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi fof yahi ka yiite ko fecce rotere luttoyta hana yahali ka yiite tan maaki ɓewi sifani men nden ɗon men faala anndude fimum sa anndi ko moƴƴi kon a anndi ko boni kon ko deddu ɗum ɗon lal sifaniɓe inni ko wonoyoɓe ka diina jogitotoɓe diina kami woni e mum kam min fewnuɗo min e ɓe sahabaɓe am mana mum ɗo kala faalaɗo daɗoyde naatugol yiite kala faalaɗo daɗoygol ñande dargal naatugol yiite o etto haa o tawe e nde fedde ɗo wootere nde hara o yaadalde a feddeji fiino ɗuuɗi ko ɗum waɗi goonga annditaake to fiino ɗuuɗi ye ɓelle ɗon awa ɓelle hande ɓen no ɗuuɗi ɓen no jogii doole hande ka yaaɗa o ko ɓen so hay leydi kaari hiɓe toon e leydi kaari hiɓe toon ɗum na dalil wonde ko ɓe jokki kon ko goonga hino selli قال المؤلف رحمه الله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال في دومي أندو wonde nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam maakino ɗe mofte an ɗo ɗe sertoyay haa feddeji capanɗe jeɗɗi e tati ɗin ɗon feddeji fof naatoya yiite si wonaa fedde wootere ko nden woni jama on jama ɗo jaga ko ɓurɗurde kon yonti tawta ko ɓurɗurde kon wama aktharu bal aktharuhum kaari ka qur'ana o haɗa ko imma la yu'minuna ma ko kafirun
وأكثرهم فاسقون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أكثرهم كبروا دكاري كقرآن كذم وغني يقول كواري صحابة بيت لاندا ما كون هم بيوري أو جماعة دو بإني الواحد على الحق جماعة goto pet wondo e hoore gonga ko jama on jama woni ko faandaro nawi go ko burgo dudugol si tawi ko jokkube ko budurde wo man kurbe durde be ko be jokki gonga ara ko chinois be jokki gonga naado on ko faanda ay qila be inni man hum ko hombe woni ben don non nelaado on jama don ya rasulullah qala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi yani ko mi woni ko nge mun hande mi nge wondi be ambe nge dina jokkobe dum men ko be woni jama qawl sharhu qawluhu wa alam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wa hiya al-jamaa Allah jalla wa ala amarna bil ijtima' ala al-haqq alla teddudo mawnudo on towudo on sedido on o yamiri en yo en moɓondir e hoore gonga ye moɓondir wona moɓondirgol wo moɓondirgol ko ɗo feddeji goo ko ɗo ɓe falji kamɓe ɓe waɗi e fandare maɓɓe yo julɓe yo moɓondir tum ɓe wi al ittihadu quwwa al ijtima'u quwwa moɓondirgol ko doole si koye hoore goonga mooɓa ɗum waɗi karama ko ɓe tawhid ɓen ko ɓe inni ko kalimatu tawhidi qabla tawhidil kalima kalimatu tawhidi qabla tawhidil kalima ay la budda an nuwahhida allaha thumma natawahhad ala hadha ليس الاتحاد الاجتماع بأي شكل على أي شيء نتحد على أي شيء نجتمع لابد من وحدة الهدف وإلا سيكون الافتراق بعد الاجتماع يعني كيووت إن الله ننسي ونهود ووتره يمو مدير هوري هندو هوري الله كوغوتو ونا يمو مدير sabuna se moɓodiri tun awa joni haray fi kala en onon iɗon fewtiri to menen mbeɗen fewtiri ga yo gonɗino men gomɗina yo holɗino men hoolaki hay ka bindeji no seeɗa kono moɓodiren tun ɓaya reni haray julɓe fewɗo no fewta julɓe fof no tampinede ɗum annede joni moɓodiren tun se moɓodiri e hoore ɗum serenera kadi en lancike sabu ko e hoore ko lancata moɓiɗen mustahil moɓoɗen tawa ko lancata kon ko ɗum daɓɓirɗen moɓoɗen hoore ɗon lutten ɗon yemmoɓi yasata woɓɓe kadi no haɓɓiti wonde julɓe nayi ɓe serta laɗo maki en sertay wi'a nayi julɓe en serta na gonga ko gonga naaya eton julɓen sertira kono ande ko laalo maaki ko wonde julɓen sertay ko pellet be ɗum waɗa eto noon anno julɓen moɓodira e hoore honɗum e hoore gonga ko ɗum waɗi o taqiidu ɗo o himmu jiddan Allah yamire ye moɓodir kono noon koye hoore gonga sabu na ndaare hay alhaaliji adna ɗin kala ka moɓa e hoore fenande ko sakkitorte ko lancugol koye naye ɓen ɓe lancino iyo hakkunde men yalla kaari sortike to o iwino toon few o accitin ɗum hay kaari kadi iwino toon way moɓa e hoore fenade kon duumatako Allah yamire ɗum konngol makko o wi wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarragu wa atasimu i'tisam ko nangugol jogo ha satta tamagol tame bihablillahi e ɓoggol Allah wono nangita ɓoggol tamoɗa e maggol jogoɗa wiya mi ɗo furtakol am few
tamore non e boggol Allah ngol ko woni boggol Allah ngol ko diina Allah kan no nelaaɗo waɗirno ka non o tenti ɗo o yamiri e moɓondir fahin fiyo en heddo hiɗe moɓondiri o wi wala tafarraquta on sertude o wi'ali wala takhtalifu wattanen fondo tenen ka usuliyankoɓe ɓe wi ikhtilaf e iftiraq no sirti ali wala yazaluna mukhtalifina walidhalika khalaqahum ikhtilaf feere Allah ɓiɓɓe adam ɓe luutodira ka ideji ka haqqille ka faamu ka yiɗugol ka waawugol gollugol be serta wonata foppu no fota no wayi wa ko yani mesure ji ɓurɗi sewde ɗin no feppitirte noon ta fof no fota wawani woni sahaba ɓen ɓe luutodiri kono ɓe sertaali nelaaɗo ma kanno ɓe wotta goɗɗo e mooɗon juulu dey alansara sina ka galleji bani Qurayza en ɓe foppi ɓe yahi haa e hakkunde alansara heewi ɓe dari ɓe inni alansara on heewi en juulay woɓɓe inni hii puisque nelaaɗo faandaaki ɗo e waktu on hewtu feƴƴa haɗa en juulaali ko faandi ko yen hawju ɓen ɗo ɓe dari ɓe ayni laaɗo ma tan juulde sina ka galleji bani Qurayza en hewtata galleji bani Qurayza minen ɗo ɓen juuloy woto jarama ɓen ɗo nangi laamu ya ɓe yalutti ɓe juuli kamɓe kadi alansara tun ɓe fokkiti ɓe ɓe inni kamɓe seeden laaɗo hawji faala ko ɓe yaw heña alqur'ana ko wi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta farla andi ɓe luutondiri kono ɓe sertaali ɓe yaali oya darani o yayna ɓay a juulanto min o ɓurma gandal min kadi mi watta ɗum awa jooni en serti fes ta tugga mi tuggatano ɗon de tayib o wiiɗo inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun o wi ɓe fecci diina muɗum waɗi pecce ɓe woni shi'an ay firagam ɓe woni feddeji lasta minhum fi shay'in a alda e ɓen e hay hunde na ɓeeɗa na ɓeeto hunde ko a wonduɗa e maɓɓe ɗon a alda e maɓɓe annelaaɗo hay fus innama amruhum ila Allah fiyaka maɓɓe on ko ka Allah kanko hasboyta ɓe thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun humpitaɓe non ko ɓe wonno gollude konngol o wi kadi fayin ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم owi onon julɓe gomɗinɓe ɗoftiiɓe nulaaɗo wota on wa'wa ɓen feccinooɓe ɓe luutondiri ɓe fecci ɓe luutondiri ɓaawo hujjaaji e dalilji ari e maɓɓe ɓe anndi ɓe faami ɓe jokki mbeleede ɓe fecci ɓe waɗi pecce o wi ɓeeɗo lette mawɗe no habbiiɓe no woodani ɓe lettoyte lette mawɗe ɗum ɗo sengo goo o yamiri e moobondir sengo goo o haɗi en wota e fecco fanahana o haɗi en ani tafarrugi gayi feccagol wa amarna bil ijtima'i o yamiri e moɓondirgol wal itisami bi kitabillahi e tamagol e deftere Allah nden wa sunnati rasulihi e sunnane laaɗo makko on
صلى الله عليه وسلم فقال اللوي فإن كرفت مكة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي tabiti ko gonga wonde dum do ko lawol angol ni mustaqiman no fewiyet honu sapado wa anna hadha ay anna hadha ad-din ay ma sahha fi sunnah wa fil kitabi sirati ko do woni lawol angol ballangal angal ni do mi jokkiri do mi rewata mustaqiman no fewi no yetti fattabi'uhu jokkengol lawol do ko yamirode o addinan o wala tattabi'u subula wa ta'un jokkoy lawoy koy fatafarraga bikum sakka koy don sertina on an sabilihi gailawol makkul kanko Allah sidato dudi wonde koy majjinte e lawol ngol jokkayno dangol fewngol ngol dum wadi ko heewi ko mo yahi tiredat ballangal ngal digga foti mo ari ha e wuro o majje lawol ko dudi kana di rewato non kanjum gi aynoɓe ko jokkul ayna ko do ale ko ga yawen do ino cuudi wuro dinni may ko dum ko yaren to be wi non ko jokko ka sengo nano e hewtal data jelede koy lawol sinca koy baka takko lawol neladongol Allah wi tan jokku koy de sen jokki koy majjina en lawol neladongol do wadi nyande gonlado wanono pratique o sifi kifol fewugol jandugol foccigol las ni o sifi o desi kasengo nyamongol kifol fewugol waddon kifol ali koy alti koy turi koy turti koy sengo ga kade o wadiri non o yidundo ko non firi sahaba be inni ko Allah en lado andi dum do men anda وجنگي آية دو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ويكو فتشيدو كلا والألا قلني هذا صراط الله مستقيما ويكو إلا ويدو لاوم بي شيطانير نداريتو ندا وي كل سبيل من هذه السبل على رأسها شيطان يدعو فمن أجابه إليه قذفوه في النار كلاو إكوي لا ويدون منوتك ندوب إكوي لا ويدون ببغوتو مكايت نعم فلا يجوز التفرق والاختلاف تابعا للأهواء dagaki feccagol luuto ndira harako jokka ko mbelede fiyo welu bayno welamni bay intérêt hum anno ton bay aw taglidan lil aba'i wal ajdadi ma harako tab nyembugol babirabe e mamirabe benen ko dum men tawi hay ko finata wa men onni teddinen dum menen do menen mawbe amen ko dum men dum be anduno menen bi ne julde sincaado ko non dum goddum wadali sina dum do menen sora amen kaarijo sora amen kaari ben foko dum do be wonna hore mudum no wada ka watta ma aktharahu no dudi o wi أو تقليدا لليهود والنصارى
ma sabu nyembugol al yahudu e an nasara inna science on ko ɗumi ɓe yimɓe finuɓe ɓen hay Amérique ɗum woni wadde ɗum ɗo fof so ndaari ko ɓuri ɗuurde kon ka yeddondira ton haa fecca so yurnoyke nder ko honɗum woni awdi ngal yeddondiral ko honto ngal fuɗi ko honɗum woni nene mum honɗum woni gungu mon mungol on taway ko imma ko sabu jokkugol ko weli ɗum wonkikin ko ɗum ɗo yiɗi ɗoftikiki ma intérêt hunno nder ton imma jawdi ma teddungal ma andegol ma fewjugol ma ardagol ma ɗum ɗo ma ɗum ɗa a taway naafi Allah fe hay si tawi pentir ɓaawo on dolokke aggaɗo dow on ko wigo menen ɗo haray menen ko sunna men woni jingande ma menen ɗo haray ko ɗo menen jingande menen ɗo ko sabu ɗum ɗo tum kono haray nder ton sa buumi to ayi o yi tigi tigi on ƴiyangal taway ko imma ko mbeleede wonki ma ɗum ko sabu intérêt tasketu sataran ko ɗum ibnu taymiya ana ibnu taymiya ibnu qayyim ko ɗum kanko o yiltiti fayde yeddondira ɗen fop e ɗiɗo lasriji ɗi imma li maslahatin ajilatin wa imma littiba'i lhawa o yiwata en yeddodirde certain hara ko sabu jokkugol faale ma ñembingol mawɓe ma ñembingol ɓe kafa diina إذ الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين تاود لوتو ndirangal dagata ko kafiya kuji findeji e kalasriji dina amma ka caloy no waye dondiren ko wadi wonde dalilji din ka المسائل العملية ونوير دون نانه faamugol dalil jidin faamugol alqur'ana on ko tindinta kon maako hadisaji tindinta kon no waawi ɓurondire faamu o faamira ɗum ɗa oɗo faamira ɗum ɗa ma oɗo dalil on o andimo oɗa anda oɗo jokka dalil oto jokka ko faala kon ɓawi o anda dalil ma kanko no faamiri no وإنما يجب الاتفاق والاجتماع عليها عندك وقتي كون كو فوتغول غول مو بونديرا e hore fiyakuji findeji din kan lasriji dinani wa amal ikhtilaf fi al-masail al-fiqhiyyah fa hadha yahsulu amma yedondirangal ka mas'alaji fiqh yankoji don no way wonde walakin yajibu ar-ruju' kono waqti yiltagol ila ma qama alayhi ad-dalilu ko dalil dari e hore mum ko min al aqwal e di kongul atay masala kongul tatnoto ma kongul didi almami kari wi ɗum ɗo almami kari wi ɗum ɗo ndaari di kongul didi ko hongol ɓuri jogare dalil ngol dalil muɗum sembi wo selli wo jingal ngol ɗon jaɓa ngol ɗon haysina kongol almami ma on ma as'abahu ɗum satti de menen on jaɓata menen maliki an koɓɓe ɓayno ma maliki an koɓɓe na ɗum ɓe wi ɓay menen shafi'i an koɓɓe na ɗum ɓe wi ɓay menen almami on imam ahmad na ɗum wi almami amen abu hanifa na ɗum wi menen do yeyi ha jinganoɓe kongude ɗin acca dalilji ɗin yeyi ha ɓe inni hey taw juutin haala menen kongol almami amen on si ari luutondirgol e aya ko be aya on turnire waɗe ta'wil ha onandira kongol almami amen on si ko hadisi men kadi ko be o fa huwa imma muawwal wa imma daif ya salam fajr ta'assub no ton ɓen ton waɗino enen kadi noon no wadde no menen ustasa men na ɗum wi
usada mo konto tippi menen usada men ala ben ko docteur ala ko be gandal ben nanu kambe nanu wede fatwa few menen ko ben ko wi ko menen ko dum wona neddo on jingante wona fi ko kaari wowli ko bay dalil on no yaade e ko kaari wowli ko wondo wowon ayyan ka وي قال تعالى الله تودون وي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سيون بورندري هونde في شيء نكرة سون بورندري هونde وهونde كدينا فردوه يلتتي دندن في فامغول دندن إلى الله فاد الله والرسول فاد أن لا دون konnon in o sitawi dey kuntum on woni tu'minuna hidon gondini billahi allah wal yawmil akhir enyaro masakitido dalika on wadugol dum do ko pordi do ko yilton nun ka allah e kanelado mana ka deftere allah e kama ku nelado ka sunna nelado khairun ko dum buri mojjande on wa ahsanu ta'wilan ko dum kadi buri labede e firo imporndi mi wino harmi a wino dagi mi wino moƴƴi a inni moƴƴa mi inni ko ni warrete a inni nanon ko ni warrete hombo woni ñaawowo on hombo woni arbitre on ɗoɓan no annda ka terrain football si joueur ji o yaɗa inni ko penalty oɗa inni noon na penalty kamɓe ɗon ɗiɗo konnguɗi maɓɓe ɗin ɗon tun si ɓe accidama ɓe neɓa yeddondirde o men heɓi penalty o men on heɓari penalty ko wallahi si ɓe woni ɗon duuɓi ɗiɗi goto giɗitetako kono ko on mbo taƴata ñaworde arbitre inni kon watte a fof ɗon tagu juɗe na ko ɓe mbawi wo yusallimu tasliman ɗum ɗo ko ɓiɓɓe adama tun haaldi moƴƴini awa joni ko oɗon ñaawo hakkunde mon nani tawa ko wi'i woɗon ala ko wawɗa sina samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka almasir tawa noon en poɗodiray ka diina min nano har min nano dagi jokken ɗon ha haysi tawi an ko wiɗa kon ko ɗum hawrodiri e ko alqur'ana wi'i kon min nanono min amon alan ganda an kadi fiyon ɗo no waɗi o jokku ko jokkuɗa min jokki mi jokki allahul mustaan yiltugol ko poɗodira kon ka allah e ka nelaɗo makko ko yendaru ko yeddondirde e masalaji ka diina ko hombo ɓuri jogare dali selluɗo feeñuɗo ko tinninta kadi id tawde al ikhtilaf fi l aqidati la yajuzu tawde yeddondirgo ka finde ɗum kan dagaki li anna al aqida tawqifiya sabuna aqida on kan koko darna ko beru ko nelaɗo wi ko ɗum ɗo kontu laysa mahalla ijtihadin ɗum wona nokku ka tawata awa mo ɓe no wawi darande hoore mum no famiri waɗa ijtihad min de ko nimi famir ɗo ɓaytun ɗum ɗo warrini ɗum ɗo kadi gasa warrugol ni goɗɗo ini ene allah mari teppere o yi o hono dalima o ɓay o yi mari beleru ko mari beleru on mari teppere to ko qiyas ko haqqille o golli a gollitiri mana si inama tum belerru haray a faama kisan tepperno ɗon karama ko joya innimo ɗum si ko neɗɗo de ko ɗum si ko allah no wawi heɓde belerru tan heɓa al teppere ka ɓay o wi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ala ko wawa makko no miijoɗa mo kanko nanon way idan al umuru aqdiyya la tu'raf bil qiyas ko ɗum waɗi ka aqida yeddunal ɗuɗa ton kala no woodi hakkude feddeji ɗi
yani majjuridi e fedde jokkude gonga ne no yeddonira tan masalaji amma masalaji ɗin ka fiqhu ɗum ɗon no waawi luutondireede ka faamugol nassuji ɗin amma fi masail al-fiqh wal istinbat fa kullun yajtahidu wa yastanbitu min ahli al-ilmi al-mu'ahhalina lil-ijtihad amma ka masalaji fiqhu e sortugol istinbat ko yaltingol ñaawooje e nder dalilji har ñaawooje ɗen suuɗi kono ñeeñina haa yaltina toon inna ndaara o aaya ɗon tindina hunde kaare wano misal mum goɗɗo ari tawi imam malik o inni ya imamana ra'aytu al-yawma rajulan sakrana yatagafazu ka'annahu yuridu an yumsika al-qamara faqultu imrati talibun in kana yadkhulu fi jawfi ibn adama asharru min al-khamri hal talqat zawjati qala al-imam irji hatta anzura فرجع فجاء إليه في غده فقال ارجع حتى أنظر فجاءه في المرة الثانية أو الثالثة وقال تصفحت في كتاب الله فلم أرى الشر مما يدخل في جوف ابن آدم من الربا فإن الله قد توعده بالحرب فامرأتك طالبون goɗɗo ari ka imam malik o wi imam malik hande wi gorko no yari no mandiri himo diwa mo haɓɓiti o teɓɓitoro lewru ndu mo wubba nangugo lewru ndu doga hakken ko mandiri coowo o wiya ɗango e lewru ndu o ndaare o inni si tawi no woodi ko waawi naatugol e reedu ɓiɗɗo adama ko ɓuri bonde beere hara ɓeygu am mi accitimo hara ɓeygu am seeri ala ko boni ko naata e reedu neɗɗo hewti beere ndaari ko beere gerata goɗɗo coowoyna taɓi to ndu lewru ɗo emba beere no boni o miijiteno ni be mi lando ndu murar ɗo waɗa to imam malik o inni mi warri ni o inni yaw han mijito hata ñin mijitade o yahi o ara o inni no wayi o inni yaw fay ngam mijito imam malik o ndaaroy o aya ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min allahi wa rasulihi o wi beere allah kambiranali yarɗo beere on wonde ɓe tokki gere ɓe waɗa guerre kono ñaamowo riba on o kambirani mo ɓe waɗa guerre ka allah wi joni min e oɗo min waɗa guerre e oɗo ko kambirani ko goɗɗum ko na guerre o wi ko ɗum ɗo ɓuri bonde imam malik o wi alaa ko naatata e reedu ɓiɗɗo adama ko boni hewti ñaamugo riba o wi a ɓeygu ma yahinani ɓeygu ma seeri sabuna no woodi jaka ko ɓuri beere ko boni ko naata e reedu ɓiɗɗo adama riba sifa ɗum ɗo ko ɗum wiyete istinbat wano hiɓɓindirgol aya wiiɗo e وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدة يرضين أولادهن حولين كاملين ابن حق آية جدون يعني سنة بجيب بموينين بين دوبي تيمودي أو آية إني أو سوى قول أو موين قول ها أو أنت قول بيجابانتاتي hiɓɓindirgol ɗon yaltina wonde ko ɓuri fandude ko reedu ko ɓiɗɗo wonta reedu mum ko lebbi jeego ɗum wiyete istinbat bawadi ɗo wa yastanbit
fa kullu yekite way sampit ko dum adde o istinbat o wiete istinbat ko yaltingol nyaawore e der dalilji hara imma ko hibbi der dalilji didi yalta do nyaawore ma on dalil on tawno suudi kono no waawi do faamede wonde hi dum do kadi no waawi yaltugol don o wi don kama sailu sik karama ko be mo be wakkiloto kono o wi ko muahhalina ko handube dey ko hewtube dey ko foddube dey ko mertube dey ona wonde amene kadi be men jangido al-akhdari men hewto ar-risala men wari al-maqama yon hara men kadi do sallah jabi aga ko ngaro kanga inna joni lande ko faldo wo na dum de ko muahhalin rijtari wa gadi yakhtalifuna fi wujuhati nadharihim wa iludul no be yiri non fewtide mabbe den walakin la yabqawna ala al-ikhtilaf kono be hedta ko edinangal bal yarjiuna ila kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kono hibe heewi yiltagol deftere Allah e ka sunna la sallallahu alaihi wasallam faman kana ma'ahu dalilu tabi'uhu mutawata no mari dalil on wonde makko be jokka on don wa akhadhu bi qawlihi be jetta kongol makko gol wa taraku ra'yahum be acca pehe mabbe den kambe ko biiko hada madhhabu ahli sunnati wal jamaa ko woni lawol ahli sunna wal jamaa den andi be almami be no heewi kabe yilti e kongol ko be wanno fatwa e feere be yino be yilto be nanadum de fu be wana fatwa dum andi on tiga andire do nyande go o yilto yo o heba dalil wonde ko o wanno fatwa ko faljere o akita fu ko wonno ko inna joni ala ko dum do imam malik rahmatullahi alayhi o yewno wonde masgole hor khufuje den montama hadno newna kono ko qabla ayati alwudu'i ko adi o aya ando ka suratul maida on non cippade ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn o inni on aya monti fi masgol khufuje den few o wadi fatwa dum be wadi mo munakasha be jokki ma o inni masgol khufuje den har no wodi kono dum do aya o monti ha o hedoyi hadith mo Jabir al-Bujali o Jabir ibn Abdullah al-Bujali sikide Jabir ibn Abdullah al-Bujali sikki on don mo filli hadith o inni mi yi'ine la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no maska e hore khufuje mun den on non ko naati l'islam hari o aya da cippike aya on cippi woni hane bisi o da naati kal islam yani no acci imam malik ni e jaga nela do maski e hore khufuje den baawo o aya do cippagol idan jaga o aya do montali o inna wa jama mi tawtiyo julbe Allah mi tawtiyo maski e hore khufuje den no dagi kambe ko gonga be rabiteno kabi gonga wokko no haado na ngata gole fere mun jinga na fere mun inna mi bay mi andirama dum do mi ala yitade wa hadha alladhi arshadana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilayhi dum do ne la do men sallallahu alaihi wasallam ko tindine nge mudum amma annabula amma de wiete utruku nasa terta yimbe ben kullu ya'khudhu bi ra'yi mo be jettu fere mo be no yiri o be karamo ko mudum be ari nokku go tay ko juulugol fure be nyawa no ari e fillayeji ala ko onti habbira ngarno mo janga fatiha dimmo gon juura salatu ibrahimiyya tammo gon o labbina may don du'a na bo gon ko fala o do salmina sinanu salminatum awa no ari kade riwaya aray ko yonti habbira arno o du'a no may do immo gon kadi men foko du'a Quran jangataake to o be no karama ko mo holliri dum wo bismillah no wodi dum no gasra ay mas'alaji gogoy wodi mas'alaji go al khilaf fi khafif katawata daliji din feña ha fe'iti wonde ko dum do woni gonga dum do na gonga
hay si tawi innete joni ɗo 60% ko ɗum ɗo ɓuri nandude e goonga 40% ɗum ɗo kadi no nande e goonga mana ɓurdugol ngol no wawi hara ko gokkotudi ɗum no ara masalaji goo no ara masalaji goo tawa ɗa ko 99,9 nandi e goonga oɗa ko 0,05 ɗo aduwa ka nangude ɗon ɓay ko kaari wowli ɓay ko docteur kaari ko oustage kaari ɗo hara ɗum ɗo fi kala honno min hara ko ɗum ɗo mi ƴetti o yani nisbatu lhaqqi aw al-isaba fi ba'd al-masail nisba متقاربة جدا. طيب صفة نندم لا تبدل. سنجتي يونا مثال يتو بيونde صلاة التراويح كان كوي wonde naafede ka sappo saktir sumaye nayi fekkine dadi sappo e go petippe hadith mu Aisha do manni o yeti on zahiru don akhdu bi zahir e jumhur e luttube hubibe o ala had way beydede don sifandi o khilaf don khilaf amru nisbi wawi yen joni mo be jokku hooli gongolita amma masalaji go ko bayna al-haqq wal batil bayna al-haqq wa ghayrihi inno la yukbaru inna joni mo be ay tum no yedondira ara joni mo be jokku lumannori wa ikhtilafu al-ummati rahmatun kama yaqul bayna wa ikhtilafu al-ummati rahmatun kama yaqulun bayna mo tan fi kana enenge be shiabe ay kambe kadi be julude kambe kadi be horay be wara dun do aray en yedondiri ko yedda ko yurmede ikhtilafu al-a'immati rahmatun lil umma karamo ko be yedondiri ko yurmede yettu fere mo falda o dana wi dun harmi o dana wi no dagi mun no jetta alhamdulillah yetti Allah si fo wi no harmi hara no bitini wa naqulu hadha batilun dun do ko mere ko fenande don Allah jalla wa ala yaqul wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka pesertahi be luto dirisina be Allah yurma be ay o itintindi be Allah yurma be yedondirale be inna kadi yeddunangal nder ton kadi yurmen no nder ton o way fadalla qawlu illa man rahima rabbuka ala anna alladhina rahimahumullah lam yakhtalifu gol kongol ka bayni sinabe Allah yurma ben tindini wonde be Allah yurma be yeddondira be sertali wa ala anna al-ikhtilafa adhabun laysa rahmatan e wore wonde yeddondira ko lette wona yurmede goy arrahmatu lil ladhina lam yakhtalifu yurmen ko be lutudal tay be no fotti jokki hunde wotere jokki gonga be don yedda to o be no windan wada rad ko wila ko na gonga o woni ke na gonga ko be hombo mabbe don woni yurmede tabanun do mabni ala al-ikhtilaf fi al-usuli wa fi al-aqida ko ko yeddoniral ka lasliji ka bindeje yeddodirgol wonde Allah subhanahu wa ta'ala wodegol mo e angal wodegol mo yeddodirgol inde makko den himo siftore dun do kaw siftotaake dun do ko wi himo wawi wadde ko o waday tabintinugol dun nge angal tabintinugol dun yeddora do kana do few Allah wi o waday wiya wobe na o waye watta dun wobe na himo wada bay o wi himo wada wiya jonno mo be jokku fere mudum o way donc al khilaf bayna al haqq wal batil sallatan kabi mo be jokku fala be jokku tawri ma mudum o way stana mo be ko jokku tawri ma mudum hato jinano Allah nanu labbe hato jina qur'an no ara hato jina ala mo be ndare mo be no wodi ko tawi mo be mari fina tawa kono Allah wona fina tawa on o fala e rewirmu وإن اختلفوا سبلوتو لبيدو ومبه كيرمن الله سبلوتو رجعوا إلى الكتاب والسنة بيلتو كدفتر الله كسنة صلى الله عليه وسلم فأخذوا بالصحيح بيتكو سلكم وتركوا الخطأ بأكي تفلجرنه هذه طريقة أهل السنة والجماعة ونون دون الله أهل السنة والجماعة أما أن يبقى
kullun ala ra'yi amma goto kala heddo e fere mudum wa ma qala bihi fulan ko kari wi kon wa fulan e kari falaysat hadhihi tariqatul muslimin dun ala wal hilben non de hadhihi tariqatu ahli al-ahwa'i don ko lawol yimbe belede wa ahli shahawati yimbe tuyoji yatalammasuna ma yuwafiqu ahwa'ahum min al-aqwali hebe dabbita yatalammas do dabbita no eto ha lams no bundu warni ha nangaram aywa kon digi on talammus hebe dabba kala kono hawrondiri e faaleji mabbe din e kongudi karama ko be no dogatun lando ene kono mi don do e nyaawore e njaato njomba dagaki fejero ka doga e usase mi jogi landa e kono nyaawore njaato njomba dagaki doga usas nana kadi ko sawdi jangoydo e kono nyaawore njaato njomba redda kono yalla ala e modum eyo be wala ko be do jangi ko jokkugol e kongudi karama ko be ha hawra e ko faala ko inna wara yani ko no faala hunde wonki kin noddi dum don no dabbude kongol karama ko jo daginano jundum don kala wiide mo dum don dagake on don naganda be no sattini ha be kany famuditaake be kadi kontu jangi be kany ko non harmi wallahu musta'an owi wa yuwafiqu raghabatahum tawano hawrondiri e faale mabbe wa ma yukhalifu raghabatahum yatrukunahu kala ko luludiri e faaleji mabbe di red ko be rerdi ko ngamum be terto dom walau qala bihi al-imam alladhi ya'khudhuna bi qawlihi haysi tawi non no wowli dun don almamijo mobe jettano kongudi mudum e mas'alaji go bayto go mas'ala do ari wonki mabbe kin no faala tuyo mabbe no e mum hibe rerdi e mudum kongol almanu gol lundi ke dun no ben dun do wallahi imam malik ma ke dun kono do kongol abu hanifa gol buranimi yani ko fani do la ya'khuduna min aqwal a'immati wal ulama'i yetta kongudi karama ko be almami ben illa ma yuwafiqu raghabati sina ko harun e faaleji mabbe amma ma yukhalifu raghabatihim amma ko lundi faaleji mabbe din fa innahum yarfuduna kam be salatu be woppay dum be rado dum be terto hada dalilun ala annahum yattabi'una ahwa'ahum dum do ko dalil wonde be do ko jokki ko faaleji mun din fama wafaqa hawahum ko hawrondiri e belede mabbe ni akhadhu bihi be jetta dum non wama khalafa hawahum tarakuhu ko lundondiri e belede mabbe ni be terto dum wala hawla wala quwwata illa billah cembe ala dole ala feera rasina Allah andande ko wagol ko wayon wa hadha huwa alladhi yunada bihi al'an fi as-suhuf wal majallat wan nadawat wal mu'tamarat wal mu'amarat bal hiya mu'amarat fi al-ghalib wa fi al-fada'iyat yurawiyuna al-khilafa wa yaquluna nuwassi'u lin-nas بماذا نوسع للناس بترك الكتاب والسنة والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين يخطئون ويصيبون وهم ينهوننا أن نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الدليل أوي مع الأسف نسولني نو آنني كوكو ويادو hande ko dum en noddede e mudum wi hada allazi yunada bihi al'an ko dum hande wona e noddede e mudum publicité fi suhufi ka journoji wal majallati e ka magazinji suhuf ko journoji yaltiroji par jour Lens manda la Figaro erin sifadin majallat magazine ima ko yaltita par yontere ma jontiri ma lewru odi goddi go ko lebbi yaltita wonna dawat moɓondire ko moɓondirte inne ko nadwa ani ko debaji moɓondire waɗi siseji oɗo ƴetta yewta ɗum ɗo oɗo yewta ɗum ɗo oɗo yewta ɗum ɗo table ronde ɗum woni nadwa ɗum ka tumbodire ka ɗum
moɓani teɗo ko ɗum wona e wowlede fi mum wal mu'tamarat e someji mu'tamar ko tumbodire jane ɗen fil ghalib ka ɓurɗurɗe kon ko ɗum wolte ton wa fil fadaiyati e kadi ka weeyoyankoji ɗum woni kanalji ɗi sina fadai koko yowdir ka kanalji e ka internet ka site ji hande ko ɗum wona e wengede ton ko ɓuri kon ko wonde hey wota en satti si tawi tun mas'ala tawi almamijo go no wowli hay si tawi o mara dalil fayda few dalil arano e makko o andano dalil kono addi feere makko nden kanko ni o yiri tawi noon dalilji no lundi ɗum ɗon kanko o andano hani wiita joni ɓaytum no wondi e newende no hawri e faaleji yimɓe goo ɓeyna jokke ɗum no yandi o wi wa yurawwijuna alkhilafa hiɓe curbina rerdina rawwaja woni konti publicité woni waɗugol hunde hande marsa ɓeyna suugu ra'iju ma ra'ijatu ɓen hande ɗum ɗo no marsa ɗum ɗo hande ɗum ɗo si hewti ɗon tun haara cegodirte woni yaltingol hunde ha tawa fowno faala jiñe wala no jiñina yurawwijuna alkhilafa hiɓe jiñina yeddodiral wagol na ɓe inna no wasiu linnas yaññane yimɓe ɓen no wasiu linnas yaññane yimɓe ɓen ta en bittin ta en ɗumanno bimaga no wasiu linnas ko honɗum no yaññirante yimɓe ɓen andi no woodi o ɓe nodde inna ɗi dinaji ɗiɗi seeda koy julɓe jogiɓe doctorat bal professorat ɓeyna ko ɗi dinaji fof ko gooto ɓen ɗon wiyete joni ko ɓe modéré ɓeɗo ɓe sattina ɓeɗo kadi ɓe ala probléme mana on wasini nasi mana ko yoɓe wiyeteɓe ɓe mara probléme koy mi karama gojo o joɗoda e ka o ñamata ɗon tawa hay so yarta beere kanko kono e tabal ka tawata yaroɓe beere ɓe joɗoday o ena jogii biiri beere makko ni kankadi mo jogii ɗo kokahum makko ko hiɓe fewtodiri ɓe yara non ɓen no jangi kono ɓe mara probléme karama kojo salmodira e sonnaɓe lunnodira e ɗum anno to joɗoday waɗa e pijiɗi fof ɓe mara ɓe jangi kono ɓe mara probléme he ko ɓe mari probléme koy kono ko ɗum hande wiyete ɓen no haara koɓe modéré kono mana joni fayda ko woni noddede muɗum kono wona e noddede muɗum tigi dina kan luttu ɓeɗo inde nden tadini haɗu goɗɗo yargol beere tahaɗumo jatagol tahaɗumo ñamugo riba tahaɗumo e waɗugo ko harmi tahaɗumo piƴiɗi fof an mi on tun ko julɗo ñande wi feere o juula probléme ala amma no harmi ɗum yi walline to ko ɗum o faala e wolande ka haqiqa ko ɗum wona en yani dina kanko yontun koɓolal ngal kono hunde ala nder to an yo sa hutti koɓolal leggal ngal a yettinoma fof a ƴettoyi koɓolal ngal to a mooɓidiroyi ni sa yi ɓawga inna ko leggal ngal ni sawtide to hay fus ala nder to wallahi wa rabbil ka'aba ko ɗum ɓe faala ko ɗum wona noddede mum e da'awa joni wonde awa almami kaari dow no wino ɗum joni woɓɓe no yaride beere ɓenna Abu Hanifa inni ko woni beere wo koko moƴƴina nabir mana ko si tawi ko inabu moƴƴina ko ɗum woni beere ko lutti kon hay si tawi bonna hakkille kon na probléme puisque wona inde inabu moƴƴinira ya salam bimana joni inne ko kaftane kono ɗum ko siko ɓaleejo si tawi na ɓaleejo hay siko kaftane kono na ella a wiyama tawatto kaftane riwaya go inna ɓaleejo
ine ka no yiwo ko balejo daneji din bodeji nafsu kono ko wi'a ko kaftane ko balejo lorata ko danejo lorata kono be jogitono be na do bay do problem ala do na el lawol kisal wala joni wonbe wiide jaatagol debbo hebina maaga ena jomba mo dum problem ala no dagi be jetta kongudi karama ko be go baydon no hawre ko welatabe don be jabe gollitira bayna masi be tawi gol kongol karama ko jong en nokku masi ala goddo go no tongani be tonko be fala be no do mi jabanali be do on mi jabanali be do wete intigahu aqwali ulama ala hasab al ahwa'i intigahu aqwali ulama ala hasab al ahwa'i subugol kongudi karama ko ben embere faaleji mum din ko hawrondiri e dakamme mum on e belade won kimu wallahu musta'an owi kono to yimbe e yanyambe ko accugo defteral nay sallallahu alaihi wasallam yaha e kongudi karama ko kongudi ni tun kongudi karama ko be tawata ben karama ko be wona be wi'abe faljata ko faljebe jokkambe kambe falji don accen kongol lundingol ben don haysi ko gol don hawrondiri e sawaba e hore ben karama ko be hadinoy wota en jokku kongudi mabbe din si ari kongudi mabbe din luuto ndirgol e dalil imam shafi'i o wi idha sahha al hadith fa huwa madhhabi sitai hadith selli tayno luuto ndiri e ko mi wowli ko haray ko hadith on woni lawol angol goy imam malik maki fa kullu minna radun wa mardudun illa sahib hadha al qabr men foko me wolta kon wonde jabete wonde bugitite sina wali do on faandi ko nabi sallallahu alaihi wasallam nokko o wi si tawi yi kongol an ari luuto ndiroygol e hadith laado mo yoy ton no selli harami mi andano mo kette kongol ango bugodon ka baawo maadi a hobbo be fop kambe karam ko be abu hanifa o maliki o shafi'i o ahmad o hibe wowli dum filliti min ghairi ma mawdi hanano ko ngoto jonno ngoto jettuya kongol ka be falji don jetta do wada hujja baydon do wela dum intérêt humuno don no do na riba puisque imam malik no yidudo no nata ka riba Allahu musta'an wa fa hadha amru yajibu ma'rifatu dum do ko hunde de tan no waddi andugol dum do de li anna an-nas al-yawm sabbu yimbe hande ubtulu bi jarribu ram bi haula'i alladhina yulabbisuna ala an-nas yimbe jarribu ram hande be do yimbe jilbidirana be yimbe be jillindirana be ukindirana be dina kam فقوله وعلم حكى حتى يدون هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه قاويدو ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة حديثهم وبالله في الله يجبوي في الله يجبون لأنه جوغيتون يعني كيويرا كونو هيدودي بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة فقد خرجه الأئمة وأثنوا عليه المهم بيالتني أو حديث بمنتي مبينه مسلي وأثنوا عليه والواقع يصدقه أو يكادك ونكم فيوندو نغونغي نون حديث هذا جل بنكو فيد جيجلو الله حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة المحمدية won deedo mofte muhammadiyan koje sataftari ala 73 firqa de serto yede wada feddeji capande jeddi tati wa hadhi usulul firaqi dundo ko lasriji feddeji di wona pecce koy de wa hunaka akthar min hadhihi alfiraq no to si tawi nata baka detayi tawa feddeji na wondundo bay fedde wotere nyande kadi rima kadi ko fedde hoy to لكن هذه أصولها كلها لا سريج مجيون كلها في النار يفوق كايته يعني 72
kullaha fi nnar dido capande jeddi e didi fof ka yite illa wahida tan sona fedde wotere wahiya thalithatu was-sab'un den woni capande jeddi e tatabere nden wahiya man kana den non le woni on wondo ala misli ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu wondo e dina sifa ka nelado e sahaba mum be wonno e mum kan Allah tabaraka wa dina wonde e mum fa hadhihi najiyatu minan nari ndedo fedde ko dade nde yite Allah dandu en Allah wada nge ndedo waliza ko sabu dun do to samma al firqata najiyata ko sabu dun de fedde nde inne ko fedde dadunde wa yusammuna ahla sunnati wal jamaa hibe inire kanni ahli sunna wal jamaa yimbe sunna e jamaa wama adahum fahum mukhalifuna ko wona bedo ben ko lundibe wa mutawa'aduna bin nar be kambirana yite faminhum man yadkhulu an-nara bi kufrihi no e ben do natiro be yite sabu kefiragal mudum few wa minhum man yadkhulu an-nara li fisqihi no e mabbe natiro be yite sabu fasiqiyagal mum wa minhum man yadkhulu an-nara li ma'siyatihi no e mabbe natiro be yite sabu yeddugol mudum geddi kara na kefer na fasikon wadi bakar njani bakar di mburi baraji di laysu sawa'an fi dukhulihim an-nar be fotata fi natugol mabbe yite ngel bur degereji no wodo be ton ha poma no wodo be ton e dumunne yalta on dumunne no serti wobbe no ton duubi no gasa no gay wobbe duubi kondan no bonnu be kondanirteni fala yu'khadhu min hadha al-hadith yatata kadan ko hadith do anna hadhihi al-firaqa wan dido feddeji kullaha kafiratun wan di fokko di hefer be fokko be hefer be goy wodo be ko julbe kono nokko ko be yulbe ko be julbe kono e masalaji ko be yulbe tawa be nato kayite kono be yalto e qawluhu wa hiya al-jama'atu man kana al-haqq walau kana wahida hadha huwa al-jama'atu o wi ko wete jama ko wondo hore gonga haysi ko goto o dum wete jama amma al-kathratu wahdaha amma dudu gongol tum wala tadullu al-haqq dun tinni tawde ko gonga de fi jokko ben dudi tinni tawde ko jokka gonga gonga qala ta'ala wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah sa doftike burbe dudude ben ay burbe dudude ben ka hor ledi sa doftike be majjinte lawol Allah ngol ay ja ko burbe fandude ben doftotoda be watte e lawol Allah ngol kono burbe dudude ben ay ko dudi kon fo man taka ka Qur'an burbe dudude ben sa doftike be majjinte lawol Allah ngol wa qala ta'ala wa ma aktharu an-nas wala harasta bi mu'minin Allah wi wonali ko dudde yimbe kon haysi a yidi ko be julbe o dudde ko yimbe nabe julbe haysi a fara me woni julbe kono on ta julbe mum o wi wa ma wajadna li aktharin min ahadi wa in wajadna aktharahum la fasiqin o wi men tawali ko dudde mabbe kon ibe jogi aadi ko dudde mabbe kon ko buri dudde mabbe kon ko men tawi ko be fasiqbe don ko yimbe annabi yimbe annaba ben Allah janti ka suratu araf ko janti ke be annababe o lintribe goto buyi e mabbe ha o wi o non be yimbe mabbe wa ma wajna li akthari min ahadi urbe dudde be yimbe be annababe nurano mum men tawali urbe dudde mabbe no jabi aadi ko halduda kon on laabe yotini kon be jabadi urbe dudde be mabbe ko be fasibe ay urbe dudde be falasat ibratu bil kathrati haray tasakuye wona dudu gongol de al ibratu biman kana al haqqi tasakuye on ko wondo hore gonga on walau kanu qalilin haystari ben non ko seedabe walau kana wahida haystari ko goto fa huwa al jamaa haray kanko woni jamaa fanardo qawluhu qila man hu ya rasulullah haka sakito idon hadha huwa at-tariq as-sahih kullu la wa sallu gongol man kana ala ma alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fa huwa al-jamaa mo woni e ko nelaado wonno kon kanyum e sahaba mum en kadina hara e woni jama si ari joni e nokkure tawa den nokkure do fop ko woni ton wondo kadina kanelaado wonno mum kanyum e sahaba be ko neddo goto on woni ahlus sunna wal jamaa hasi ko goto no ara wonde hara kambe burdude no ara wonde hara be fotta kambe be no
no ara hande kamɓe ɓuri fandude hayso kamɓe ɓuri fandude kamɓe ahlu sunna wal jama kamɓe woni jama sabu no tasa ko yeew koko wona e hoore mum ko wona wonɓe ɓen si bandi buluuji temedere moɓodiriɗo ko bandi fihi ɓe ɗuuɗi si yaroɓe beere ɗo yoni ɗo million 10 yaroɓe beere fii ɓe ɗuuɗi ɓernde moƴƴiray ɗum nde dagorto ɗum si million temedere ƴetti dorogo ñaami wi kañum ella ala e muɗum doro moƴƴiray ɗum moƴƴirta si gooto feewuɗo no woodi wonɗo e diina selluka kanko o kontama ko jama nani Allah waɗu en e ɗum ɗo ewtoɗen noon jaka anden nelaaɗo e sahaba mum ɓen ko diina honka ɓe wonno e hoore mum ɓay nelaaɗo maaki ko wonɗo e sifa ko mi woni e hoore mum kon ɗo hande min e ɓe sahabaɓe jaka fiyo en wonu e hoore ɗum ko ɓe anden ɗum taw yo Allah andin en o arsiken kadi wongol e hoore ɗum wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala nabihi ko wiɗo ko goɗɗo o fawti alyatimaɓe kono naa ɓe siɓɓe o fawti ɓe tunni fi Allah munaari ɓe duɗata ɓe jangude yan nu sella ka o ƴetti zakka makko o dépensa ɓe ɗon nu sella ko woni jakka jonnataake zakkan ko woni jonnataake komo fawɗa dépense hara kadi ko sharia on fawtimmama anda fawto dépense hara ko an tum fawi e hoorema anni ɗa tun joni a waɗi fi Allah a ƴettani oɗo charge no woodi goɗɗum ko sharia on waɗi fawma charge oɗo ko ɓe waɗnamo ɓeygu ma ɓiɓɓe maɓe taanira e maɓe so tawi ɓiɓɓe mawɓe maɓɓe maayi joni ko an soro maɓɓe lutti mawɓe maɓe pati ma so ɓeeɗo obligatoire ko l'islam on inni ɓeeɗo ko anne ataɓe so tawi ɓe mara goɗɗo go ko neɗɗo ranti so tawi joni goɗɗo ƴettiɓe ɓiɗɗo muɗum o okkimo gorko jiwo makko ƴetti o okki gorko tawni on ɗon gorko yaajiraka sino sella ka o ƴetta zakka makko kanko o jonna israɓe makko hana ɓiɗɗo makko jonna israɓe makko nam sella na kanko fawti fii kala ɓiɗɗo makko ñamora heɓoray no dagi ko wiyata joni ɓiɗɗo ma on tawi o hato ñini tawi ko be waɗnama an ala goɗɗo ko waɗnama farli kare ko na zakka jonotama ko laaɓuɗi ɗi o ɓe landi joni so tawi inde Allah windama e haala goo wano wiyen enen ko Allah wiyete Allah ɗum ti windi Allah ma no anglais ɓe wiyata God ma no français ɓe wiyata Dieu ti windi ɗum ɗo si tawi liɓugol ɗum kadi ne jogi ella wasi tawi ko haala arab winda Allahu God aɗa daga foti komi faami ko ɓay tun ɓeeɗo kadi ko ɓe faandi ɗo ko inde Allah nde netti wona ɓe tusi ko arab winda si inde Allah nden teddine kala ko inde ɗengal ko inde Allah nden windira e bindol ko inde Allah nden windira e mum no hana teddinede e haala wo haala komi andi ko woɓɓe landi wo naatagol ka berɗe solgol paɗe ɗen hara naatdaali e muɗum ka berɗe e wattagol paɗe ɗen naatda e muɗum ka berɗe ko honɗum ɓuri moƴƴude si tawi woni ko barminta ko yuwata ala ka berɗe ka lasiri wona yonto watta paɗe ka berɗe fu ɗum woni lasiri o nelaɗo sallah sallam yi goɗɗo waɗi pettuwal waɗi paɗal no ƴaaɓo gaburuji nelaɗo maaki jom paɗe ittu paɗe maɗen e hoore siɗɗo ma o itti ɗo gum kono so tawi berɗe no wasi waɗi berɗeji men ga yonti wattu paɗe Allah wi kum wala tulqu bi aydikum ila tahluka tawto ƴetti juuɗe mum ɗe naada ka halkoto on ti barmin hoore mum eɗen heɓi fatuleji buyi ka famille ka ɓeygureji mum ɗeɗo balɗe fatuleji ɗuuɗi moƴƴi hanki won hande fatuleji buyi waɗi e nokkeji buyi ka ɓeygureji meɗen haray faturaɓe no torani fati ɓen du'a ɗen geɗi kadi o musidɗo meɗen yangodaɗo meɗen Alaji Muhtar miññiraaɓe Alaji Ousmane torotoɓe ɗo e waare danere ɓe andi on no faati hande hari ɓe yewtidi ton haa ɓe fottani wonde ko
ɓe naɓu fure on ka morgo ɓe mara ha jango ɓe moƴƴina aɗoye wandaraɗo o juule ɗon e alansara on jango ɓe ƴetta fure on ɓe natta dalaba ɓe wattinoya min yahi yewta Ustad Abdoullahi en ɓe eti ɓe wakkili toon ha min yahi min yewti kono ɓe inni tigi tigi on ɗon ɓe lanni laworde konngol ay karama ko ɓe yewti ay ko toon mi tawi Ustad Ndiare en Ustad Abdoullahi en Ustad Bocar Marela en tawi karama ko ɓe ɓuyi on tawi fatude kadi no waɗi yummiraɓe ɓe mitiniraɓe meɗen tawi ɓen no faati kadi alhamdulillahi tawi ko min yahay ɓe toon wattinoygol ko alansara min acci ɓe ɗon mi yehi ɓe hewtimi woɓɓe ko hewtimi e laawol ɓe addi gantoji hara ko gantoji goɗɗi goɗɗi wata ko sifade ko jamaɗo ɓewi ko ɗum waɗi si ɓe fottan joni hara ɓe nattu ɓeyni awa min yehi kono Allah waɗi ɓe felfeltidiri toon woɓɓe ko kadi aɗi jeeji ɓe ha ɓe fottani joni yo wattine ɗo ɓe noddoymi toon tawi menen ka berɗe to ɓe noddoymi ɓeyni haray newnama joni e alansara on jango koyen juuluɓe ɗon e wattinemɓe aɗum si tangini haray wandara ɗon haray ko ɗon ɓe juulete mi tangini haray wattingol ngo wonay on haray Ustad Abdel haray ko ka berɗe wandara ɗon haray ka berɗe men wandara ka hakkunde rayije ɗo o woni wattingol ngol inchallah juulugol ngol ko ka weendu ka lekkolji ka takko ka Ustad Aboubacry Marela en kaɓe woni ɗon haray ko ɗon woni ko juulete inchallah haray noon fatiraɓe fof en torikeɓe ɓe yaafa ɓe yarno ten duwa mi sokkeje Cheikh Ibrahima ɗo ɓe duwano laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal